Ija temmek niprofa nirkupra minn hangover the boss mal-bib. U daħal dal-qassis. U dal-qassis, the stars aligning. Dal-qassis kont rajt storja fuq fil-gazzette, ġimma qabel, ġviri kienet għada friska ġo moħħi, illi kienu sparawlu l-Brazil jipprova jkisser child prostitution racket. Fuck. Malti kien? Malti, dun George Grima, awċi. Sewa. Il-mip kidun ġoċi l-sa anyway. U daħal għetlu, with her head which was pounded, għetlu, inti l-qassis, li rajt bik fil-gazzetta, għallifa ta' għetlu father, għandek parek int, u beda jitħan, insomma, għetlu ċan, ċinsa namil li father għalik. Normalment kont innafru lem, għallu, insomma, paċenzja. Dik ikum ma kienx dak il-father li rajt dwaru fil-gazzetta kont għajdlu darbora. Għetlu anyway. U, insomma, poġġa għetlu, x'nista namillek father? Għalli għandi daw il-żewġ pitturi kienu korroħ pesti. Għalli daw għamluhom it-tfal tal-Brazil. U kien marruf illi kien jagħmel ħafna filantropija ġol Brazil il-Kenja u l-Etjopja. U kien mitiku, kulħadd kien jafu l-Dun George, naħseb jien probabbilment l-aħħar wieħed li tallimt bih minn fuq dal-artiklu. Anyway, għetlu ħanajdlek fader, rispett tiegħek ħanixtrihom 60 pounds Maltin kienu l-wieħed, Nisa għetlu, nisamil li ċekin, għetlu għam li pjaċita, l-isni minnom. Għetlu għax iktar tini ħasil biex nsib ħudġiġi biex naħra, għallu, għetlu għja fajri, ċaċi, xorta marridom ximma. Għetlu isma fader, issa let's cut the bullshit. Ma ġejċ għawnek biex tbiħ li soċ fitturi, nejna fu, u nizzerras u għed. What's the story, man? Għalli, jina smajt li jinti tamelt party darba fis-sena il-filantropija. Konti li għaddej, xi 7 snin, 8 snin. Għetlu iva namilla. U kon nafx ni ġeja mill-mistess Wales, kienet retorika, u. Għalli tikkonsidra għetlu, memx għal-fejt kompli. Iva. Un batħalli tan id-detalju di u da. U kien 7,000 Maltin, kważi 20,000 euro. Rrit jiġbor. Kellu bżon dak minn għandi. 7,000 Maltin. Għetlu jħal mill-lek il-party. U dal-parti li jattajdu li kontu tamlu darba fis-sena tal-filantropija, kontu għatamlu għal Dun George Grima. Għal-moviment missjonarju ġesu fil-proxmu. U dal-parti ġon ma sex, circumstantial ma sex. L-ewwel darba li jina wet il-xaħat, għax normalment namel party, ma jidrom xej, un bat nipmur niprezentalhom. U dal-parti ma sex, insomma, u da bil-pulitezzi kollha, diplomatikament jibat li message, di email u di ħalli risposta ma' segretarja. U jindem nevadi, bum, 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 bum. Kontat t-njora, kontat tefita. Għamil xie xar, jow xarej, insomma, għetlu, man, this isn't me. It's not me. Face the flame. U ċempetlu, għetlu, isma father. Għetlu, dak il-parti mux ħajseħ. Imma fl-istess nifs, nista' ngħidlek, imwedek li ħanġiblek il-flus. Min fejġejjin, mux affarijiet. Jena importanti, fil-ħin u fil-waqt, did-data u tajtu data. Ħan il-taqaw, u ħanti jomlok. Don't ask me where it came from. That's none of your business. Insomma, u sa 24 hours qabel D-Day, kont 1500. Isma naf li l-father għatlu it's none of his business. Can it be my business? None of your business, either. Anyway, sa 24 hours qabel kont 1500. Kont 1500 lira Maltin short. Tillost ja Madonna. Ħaniblaħom. Imma you know what, man? This is situations where you have to man up. Tiġiġ tajd li kif, John, żewġ telefonati f'dawk l-24 sija. U daw it-nejlu f'ovvjament they mirrored the same talk. Bla, smajna li qed tiġbor il-flus għal-proġett ġol Etjopja, bil-kelma tiġri. Nistaw xnejnu, mhux ovvja li tistgħu tajnuni. Kemm fidejkom, mhux ħan iġġudikakom fuq l-ammont. Lo and behold, kelli bżonn 1500 eżatt ġew. Wieħed minnhom ta'hom li dollars to the equivalent of his share of 1.5. Insomma, tajt ma' Dun George. Inti m'intix, sekonda waħda, għax inti m'intix reliġjuż. Issa nitkellmu. Le, fis-sens, għalfejn taħseb li ġrad il-ħaġa? I don't know, man. I don't know. But we'll come to that, I promise you. Issa, itqajt miegħu ġo cafeteria l-imsida, tajthom lu l-envelope qed jitbowwa, qed jispakka the seams. Insomma, tajthom. Kollu cash. Cash, man, loaded. Għetlu father, di kienet l-obbligazzjoni tiegħi miegħek, issa l-obbligazzjoni tiegħi miegħek spiċċat. And he took my word. Lowest sliding doors moment. Ħriġna,
Insomma, ħadna l-kafe, ħadna l-kannol, bla bla, ħadna bdej xulxin ta' n-nieqa. Jiena sejjer lejn Msida Creek u sejjer lejn Knisja. Ma jgħaddux 5 sekondi, insomma, 5 sekondi miexi fihom. Konna separati b'xi 20 mur, għetlu Fader. Għalli għaw. Għetlu msaqsik mistoqsija, biex kemm intaffi l-kuxjenza u l-kurzita. Inti għet li il-puntu di partenza tijak kienet aħna dan il-proġett ħansalvaw 200 tifel u tifla. Għetlu, was it just a nice story? You know, we can romanticize with the story. Or is it true? Bullshit, jew truth? Ħares lejja, 11 September kien. Għalli għandek x'tagħmel f'Jannar? Għalli xi tipproponi? Għalli għajmej 5 ġimgħat. Għallu fejn, għalli mhux l-Etjopja. Biex inti tara frott xogħolok. Tawhom li lura. Il-flus tok lura? U jien għetlu Iva, malli qaspiċajt il-kelma, ftum, għalli jess obbligat tiġi miegħi. U darba minnu konna sejrin ġo post remot ħafna u intfajt taħt kudra u bdejt imma marriċ il-Dun George nurri li qed nibki. Jgħet hemmhekk qed nibki, għamiltek. I just couldn't hold it inside, John, tant kemm tfarrakt minn ġewwa. U kien hemm il-kardinal magħna tal-Etjopja u ħabib ta' personali tiegħi. Għalli Kate, let's stop. I need to use the bathroom of a cliff. Għalli go and get some air. Kien diplomatiku, u ntfajt waħdi u bdejt nibki, u din George di u podġa idu fuq spalleja, u jien ġej defensive. Għalli jisma, it's okay biex inti tizvela l-emozjoni ta' hija parti mill-ħajja u jiena attakkajtu bil-kliem. Għalli jgħat hawnhekk jien bħala ħabib tiegħek. Xatlu? Qalbi, għametlu xej, I just couldn't talk. Paralizzat kont. Ma f'qalbi qed l-lastja Madanna fejn ġejt. I just couldn't put my head around it. Unbat immur qudiesmi u nibda nibki u l-għada mmur niġi biex norqod. I'm not a, b'saħħti. Naf il-tip ta' personalità li għandek. Imma kont taf li kont se tkun daqshekk sensittiv għall-esperjenza? Le, asperi dejja. Ma kontx lesta li Le, xej, u kienet sfida. Dun George jaqbad proġett fost l-1000 li kellu. U jina, jek najt isma, nistantika appoġġ dun, ħantijulek. Niddeċidu mpoġġu najt isma, Kit, dan il-proġett jgħataw, għanna bżon daqsek flus, u bija aħna ħanedukaw XYZ tfal. Jek toġobni, nieħu ir-riedni tal-responsabilta finanzjarja. Kien jiprofa jreddali non-stop il-running cost najdlu dun, let's not go there. Għax il-flus tal-iskola, tal-proġett, alfa u omega, nasal sal-omega l-esta. Imma di paxxita. You never know when it's coming. Sajt għajd li kollok 1000 euro, 1000 lira, 2000 lira Maltin, obbligazzjoni u ma jiġux daw. Għallu tini skola, tini oħra jekk hemm bżonn. Imma running cost pagi running cost related to a school. Dawk għalik. U ħadmet Sena wara sena. Il-mod li kontu t-salvawhom kien billi tuhom edukazzjoni. Edukazzjoni u feeding programs. Għax jekk ma tagħmilx feeding program, affiljata mal-iskola, mhux ħajġu. Konna niġġieldu taranna n-argumentaw tajt daw jobodu l-xulxin jew daw. Fuq xiex kontu tagħtu? Jien per eżempju ħaġa li vera kienet iddejjaqni immensament, kon ngħidlu isma' you are your biggest enemy. Ma tistax inti tal-età tiegħek u he wasn't the radiance of health. Kellu kondizzjoni, depressjoni, zokkor, slow the fuck down. Għax ħanamlu 5 ġimgħat aħna. Inti ħatamel 10 tiem full throttle, top il-full. Mbagħad tispiċċa bejn ħajja u l-mowt l-isptar, ovvjament. Kien jagħmilha ta' spiss di? Lejjem u l-aħħar tant kemm kellu kilba biex jara kambjament radikali fil-kuntest ta' tfal inservu li ġi jisu manic. Obsessed. He was obsessed. Jistembaħ fil-ħodu l ħaġa li tjasef fuqa? Kollox, tfal. Jiena, kon għajdu slow the fuck down. Għalli ħaj kolli ċans norqot meta mmut. Għetlu isma, minix ħankun hawnhekk il-ħaruf sakrifiċjali tiegħek. Ara bistaħseb, edin hawnhekk ma ġemp xulxin, spalla ma spalla. We're soldiers for the truth. Imma jekk inti tispiċċa l-isptar,
Jien ħajkolli naqbad ir-riedni tas-sitwazzjoni waħdi. U Mur niftaħaw, u mur għamelek, u xogħli jiġi doppju, u minn għajrek ma' ġembi. You know, all right, ma tafx tom, itfaw għalla ġol pool. And you learn to swim. U xi tweġiba kien itik? Kien mhux hemmhekk, hemmhekk kont nisbroffa, you know. I'll have time to sleep, meta nkun mejjed, ġol qabar. That's not the answer I'm looking for, man. You know? Dejtu tagħmlu preparament, ispeċa qed li ma kienx xempju tas-saħħa. Kien ras u jibsa, kien jispiċċa ħafna isptar. Kontu tagħmlu pjanijiet ta' kif ħajkun hemm dal-mument fej Don George probabbli mhux se jibqa' parti minn din l-operat. Ifhimni tipprova trid imma he really is irreplaceable, you know? He's an irreplaceable. Għax kien sikun. What made him irreplaceable? I mean, it sounds like the mania li kellu. Jekk inti taħseb John li jiena għandi xeba enerġija missek rajt lilu. Pstija. Issa man mhux ħajkollok l-opportunità biex tara lilu. He was a bundle of fucking flame. You know? Iċempilli, ma ta' fejjat jien, ġejt għand ommok ta' kont għaddej kelli bżon sandwich. Jagħmel wiċċi ma' kulħadd. Jidħol il-belt, jibda jitkellem ma' xi ħadd. Kien ibellaħni, imma jagħmel kien iseffaq wiċċi mhux għalih ta'. Pali jiena n-nies għat-tfal inseffaq wiċċi ta' jekk hemm bżonn. X'kien jimmotivata ħaseb inti? Fil-każ tiegħu it-tenuta il-mantra tiegħu kienet jekk inti tħares lejn l-isem tal-organizzazzjoni filantropika tiegħu Ġesu moviment missjonarju. Ġesu fil-proxmu. U kien jemmen li dawn in-nies kollha li hu iservi bil-fidi tiegħu kienu Ġesu. You know? Was he brave? He wasn't really brave, ta? Ma tkellu fiduċja kbira li daħa jiġi proteġġut kemm idum jagħmel xogħol filantropiku. Ta' spiss kon ngħidu isma' dun ħallik mill-mulej palissa. We're in a shitstorm, man. Eżempju ta' meta u għallek ħalli fidej il-mulej u inti speċa bro irru namlu ċaġaw. Bil-kemm irrid ngħidilek għax nibda nterter. ċempilli wieħed aġent tal-farmaceutika għalli għandi 500 ampule ta' di u di l-antibiotik li rititini. Kont nafa farmakologikament x'tagħmel u kemm kienet prezzjuża speċjalment fl-ambitu ta' soċjetà fqira li di hija inaċċessibbli lej it-tobba li ħajservu bil-pazjenti tagħhom. Inaċċessibbli għax tiswa ħafna flus, okay. U għettra, don't breed, I'm come on the way. U meta mort jien, bdejt nara kaxxi ħirġinet, la tarħnina, daw kollha lija, kaxxa fuq kaxxa, u spiċċajt f'xi 7 kaxxi, hekk. Ħadthom id-dar, daw kif ħantellaħħom l-Etjopja. X'kienu daw ampules? Ampules. Ġifieri daw ikunu parenteral injectables. Sawa. U għedda wis li jena nħallihom. They're too valuable li nħallihom warajja. Għarra bat 4 volontira, guys għandi bżonnok, Saturday afternoon, bla bla. Ġew għandi, namlu romblu, lasktu, 1 insert, għax mandek bżonn 15,000 insert, armejja kumplament u għaddu ġo sausage bag. L-insert dik il-karta tal-istruzzjonijiet, ora. U biex tobba ħajkunu jafu xinu. Imma anyway, di per mod formalità kull band li kollok waħda jew tnej. Anyway. U insomma blejt dal-basket u sejri l-Etjopja. U blejt nitkellem għu jgħet fiġu fuq l-aeroplan għalli. U fett li najt nsemmilu dawn l-antibiotic għalli isma. Do you know the law here? U isek mortal multiple choice konċert li kien lej għalli kemm minn tronġa l-answer si. U dak il-ħin ifriżaj. Xifir l-answer si? X'kienet l-answer? Għalli, għetlu, what do you mean? Għalli, they're not going to confiscate this stuff from you. You're gonna get arrested. Dak il-ħin qalbi splodit. I really felt like running away. Isu banged up abroad. You know? Insomma, wasalna mek ġbart il-bagalja. Imma, safratant, Don George kien fuq l-aeroplan. Don George kien fuq l-aeroplan, kien xi żewġ siċ warajja. U xatlu? Dak il-ħin metlu xej, friżajt, ħajkolli nfassal pjan ġo moħi. Anyway, inżilna ġbar dal-basket tajt għallan għalli warajja l-basket. Mux għan is-sogra. Ħat inqabad, u ma tistax ta' inti mingħajr ma turjom tirrikonċilja il-basket ma dan il-number. Da kollu paper orientated huma, imma kollox eżatt.
U ġbart il-basket u biex tax-xaqa meta bdejna għaddejjin ta' dwana qed ifittxu kull basket. U xej kelli l-murliti ħajspakka u anki naħseb lura fiha. Insomma, qedlu dun, għamil shit. Għalli xġara. Qedlu għandi 500 tampju l-emmek. Għasib għani għalli, don't worry, you're gonna be good. Qedlu x'good, lost jajo. Qedlu I'm gonna be good in jail. Ħajjarrestawni. I'm deep trouble. Isni diħel b'xi 4 kilos coke. Ek ħassejtni. Jail, mux ġo Malta. Mux hekk. Jail ġo l-Etjopja. Mamma. Wasal tal-basket tiegħi. You can go, sir. I was reborn. U darfu jek. Isu barba ġankin. Tilla l-adun. What the fuck was that? Jiproteġik. Mela, tlaqna?